svi kada bili zaljubljeni, onda ste vjerovatno imali neki od uobičajenih simptoma mentalnog bolesnika. Kao na primjer gubitak pojma o vremenu, poremećaj pažnje, poremećaj sna, pa čak i neke tranzitorne oblike demencije. Ali jeste li se ikada zapitali kako doista funkcioniše ljubav? Hola amigos, ja sam Nela i dobrodošli na moj istoimeni kanal. Ljubav postoji još od davnina, no u zadnje vrijeme način na koji dolazimo do ljubavi, ili bolje rečeno način na koji poznajemo jedni druge, se znatno promijenio. Toliko da se svaki treći par 21. stoljeća upoznao preko interneta. Mislim, čak nam riječ internet zvuči staro. Mnogi pisci, glazbenici i generalno umjetnici su pokušali dati definiciju ljubavi ili je predočiti na jedan slikovit način. No biološki gledano, ljubav nije ništa drugo nego rezultat interakcije različitih hormona u našem tijelu. Ukoliko ne znate ili ste zaboravili, hormoni su hemijske tvari koje luče žlijezde kako bi regulisali neke fiziološke procese kao na primjer metabolizam, rast, razvoj, pa čak i naše raspoloženje. Ovisno o hormonima koji djeluju u njihovoj količini mogu se razlikovati 3 vrste ili 3 faze ljubavi. Pod broj 1 želja ili erotska strast, pod broj 2 privlačnost ili ti romantična strast i pod broj 3 povezanost i posvećenost ili ti prava ljubav. Ove 3 vrste ljubavi se mogu pojaviti istovremeno ili u različitim periodima i okolnostima prema jednoj ili više osoba. Budući da svaka od ovih ljubavi ima različit hormonalni supstrat, one samim time drugačije djeluju na naše ponašanje. Kako se taj hormonalni koktel bude mijenjao u našem tijelu, tako će se mijenjati i naša ljubav, pa i samo naše ponašanje ili ponašanje našega partnera. Naravno, ta promjena u ponašanju neće biti podjednako evidentna kod svih osoba. Neki će drastično promijeniti svoje ponašanje, neki samo onako suptilno, neki neće nikako, ali jako bitno da znamo da je ovo odgovor na mnoga pitanja i probleme tipa zašto mi momak više ne šalje poruku za laku noć ili dobro jutro, ili zašto imam osjećaj da me više ne voli kao prije i slično. Želja ili erotska strast je faza koja počinje sa pubertetskim promjenama i tjera nas u potragu za seksualnim partnerom. Druga faza je faza privlačnosti ili romantične strasti i ona najviše može naškoditi našim mentalnim kapacitetima. Naime, u ovom periodu možemo da izgubimo sposobnost racionalnog mišljenja. To je ono kad skroz pukneš, znaš, kad se zaljubiš duši, kad odlijepiš da ne možeš više i kad od cijelog mozga ostanu samo 2 neurona. I naravno od ta 2 jedan i na Maldivima. Jel me pratite? I na kraju kao treća faza ili treća vrsta ljubavi je posvećenost i povezanost ili ti ono što mnogi nazivaju prava ljubav. Naravno, u ovom periodu mi nismo pristrani, nismo pod dejstvom tog hemijskog ludila, ali smo s partnerom stvorili jednu jako čvrstu i stabilnu vezu. No što se doista dešava u našem mozgu, u našem tijelu, da se svaka od ovih ljubavi razlikuje. Činjenica je da se u svakoj fazi oslobađaju različiti hormoni i neurotransmiteri koji nas navode na različito ponašanje. Kao na primjer želja ili erotska strast su uveliko povezani sa razinom testosterona ili estrogena koji djeluju kao gorivo našeg seksualnog motora. Što više vremena budemo provodili s osobom koja nam se sviđa i za kojom žudimo, to ćemo biti romantičniji jer se u našem tijelu luči noradrenalin, hormon sličan adrenalinu zbog kojeg će nam srce brže kucati, zbog kojeg ćemo se osjećati uznemireno, zbog kojeg ćemo najvjerojatnije izgubiti i san i apetit. U isto vrijeme se oslobađa i dopamin, hormon odgovoran za naše dobro raspoloženje i osjećaj sreće koji nas u mnogim slučajevima tjera da postupamo kao pravi ovisnici o prisustvu te osobe, ili bolje rečeno ovisnici osjećaju zadovoljstva i sreće kojeg imamo kada smo sa tom osobom. Pored toga na našu ljubavnu demenciju utječe i serotonin koji se u ovoj romantičnoj fazi smanjuje, a njegova niska razina je usko povezana sa obsesivno-kompulzivnim poremećajem, što objašnjava našu opsjednutost tom osobom. Što znači da se svako ubija kako želi, neko pije, neko puši, neko se drogira, neko se direktno baci s mosta, a neko se i zaljubi.
I konačno, kada imamo spolni odnos s partnerom, oslobađa se oksitocin ili hormon ljubavi koji je široko povezan sa dugim vezama. Naime, kada su dvije osobe već duže vrijeme skupa i kada su podjednako sretne, zadovoljne i zadovoljene, hormon ljubavi ili bolje rečeno visoka razina hormona ljubavi u njihovim tijelima će dovesti do stvaranja jedne jake i stabilne veze. Primjer koji najbolje dokazuje ovu teoriju je porođaj. Majčin mozak tokom porođaja je preplavljen oksitocinom, što dovodi do toga da se automatski zaljubljuje u svoju bebu čim je vidi. Da nije oksitocina, ovaj čin, znači sam porođaj bi bio jedno pretraumatično iskustvo za ženu koje bi dovelo čak i do averzije, odbojnosti prema vlastitom djetetu. Lučenje ovoga hormona ljubavi se nastavlja i tokom dojenja, mada u manjoj dozi, što rezultira uobičajenom bezuvjetnom ljubavlju majke i djeteta. Vidjeli smo što se dešava u našem tijelu kada se zaljubimo, ali mislim da je jako interesantno da znamo šta se to dogodi kada ljubav prestane. Zato je ono tipično: treba mi vremena, nisi više ista, nisi ti kriva do mene, ja sam, treba mi prostora i slično. Prema zadnjim istraživanjima smatra se da dopamin i noradrenalin utječu negativno, to jest ometaju proizvodnju oksitocina, tako da kada se dosegne jedan određeni stalni nivo ovoga hormona, nemamo više taj nalet užitka kakvog smo imali na samome početku. Na ovaj način nam se vraćaju naše mentalne sposobnosti i neki tek tada otkrivaju surovu stvarnost. Naime, to je moment kada svako pokazuje svoje pravo ja, pa nažalost neki prinčevi se pretvore u žabe, a neke princeze u vještice na meč. Prema tome, ključ za uspješnu ljubav bi bio da se tokom romantične strasti stvori jedna dovoljno jaka konekcija kako bismo, kada prestanemo biti pod utjecajem hormonalnog dopinga, mogli nastaviti u dugoj vezi bez leptirića u stomaku ni hodanja po oblacima. Evo? Imaš ti leptirić u stomaku? Uj. Sada par dobrih pitanja. Evo? Koliko vas je iskusilo sve 3 vrste ljubavi i da li sada bolje razumijete neka vaša ili tuđa ponašanja? Pišite mi obavezno u komentarima. Ukoliko vam se svidio ovaj video, onda očekujem vaš like. Ako se još uvijek niste pretplatili na kanal, pretplatite se. Mi ja vam šaljemo puno ljubavi. Puno ljubav vam šaljemo. Bebe, I love you. Bye. Como José, que la vibra no rellene. Que no desee todo lo que el éxito tiene. Yo no vendía con plata, pero no la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas. Me gozo la